protection. So para sa pag-una, unang taan amay sa Barangay Pulangi, Barangay Captain Jovel Ugayri, papalisan ta sa aton Municipal Councilor, Ma'am Nerissa Daklag. Music Maestro. Barangay Pulangi, Katarman, Golden Summer, Fiesta 2023, Waray TV, subscribe! Sana pun kawasihanan
Thank you so much, Barangay Captain Jovel Ogairi and Councilor Nerissa Dadclag.